gwikira mungi bro abori na bakimwethia mwaria wao ningi nkathi gatigati kabo na ningi thirikari nene. Ripoti ya Dabs Muturia Wathereja. Na kurobanjuri encheke nkaluki ngire kumi kuma kaunti ya Meru kaunti ya Tharaka Nithi kaunti Isiolo paraba kuthuraniite garune yonene rutere ranchiru bakiaria kuroba batongoretwe ni mukarigite wa ndianero yaru bawite babuthite kiuthurano kiu no kureta njuri amwe na kurita kajuko kiri thirikari nene tongoretwe Dr. William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki akuroba ibaurite mubunge weshiwa mbunge ketiganisti mpora aburu tukankathi gatiko na thirikari nene. Tunaomba utuunganishe pamoja, utuletee rais na naibu wake aongee na wasee wa Njuri Ncheke. Na siku ya leo Mporo nimekuleta hapa ndio usalimie wazee wa Njuri Ncheke. Najua huko njiani kuungana na sisi tumekula ng'ombe zako nyingi na wewe ni mtoto wa Njuri Ncheke. Ya kabobotiani baitete na mambo umate bageta na mbero karithirika William Samoei Ruto na Kithure Kindiki. Sisi tuko nyuma ya serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto wakiwa na naibu wake kijana yetu mzee wa Njuri Ncheke Profesa Kithure Kindiki. Kwa hivyo tuko nyuma yao, tuko nyuma ya serikali na tunataka, kwa sababu kuna fununu ya kwamba rais atatembelea kaunti yetu wiki hii. Mheshimiwa, make sure tumeonana na rais na naibu wake, ndio tuwaambie mambo ya Meru, mambo ya Tharaka na mambo ya Isiolo. Sisi Njuri Ncheke Meru tumesimama kikete, tumesimama imara na mtoto wetu Profesa Kithure Kindiki, kwa sababu ndio jicho yetu kule serikali kuu ya Nairobi. Kwa hivyo serikali kuu ya Daktari William Samoei Ruto, tunakuomba kwa unyenyekevu ushikilie mtoto wetu Kithure Kindiki, kwa sababu hata Njuri Ncheke ya Meru ile imesimamia jumuiya yote ya Meru, kutoka ardhi, miti, wananchi, ng'ombe na mbuzi. Sisi Njuri Ncheke ndio yenye mali ya Meru na Kithure Kindiki ni mtoto wetu wa Meru. Tumesimama Kindiki na Profesa Kithure Kindiki. Nimekuja hapa kwa mwaliko wa kinara wenu Bwana Royal. Nimekuja hapa na wakati niko hapa hata serikali inayote niko hapa, na mmenituma kwa Mheshimiwa William Samoei Ruto, mkanieleza kwamba mnataka akuje hapa center ya Njuri Ncheke. Puro aborio no bakwite itare mugeni wa gitio na uwite atetekeria ntwa Meru makwithakirite Ruto thirikari ne na bageta na mbere kwithira bakieka Kithure Kindiki na William Samoei Ruto. Yale mate Njuri Ncheke ya Meru ilitemea mtoto wake Kithure Kindiki kwa zaidi, nyota yake ina mentamenta na inang'ara kona zote. Tunamweleza William Samoei Ruto rafiki yetu ya kwamba sisi Meru community tulinga msituni kupigania uhuru, tukapigana vita vya kutosha. Wale waliongoza nchi yetu ya Kenya ilikuwa ni ndugu zetu wa Kikuyu. Miaka 15 waliongoza, serikali ilikuwa tamu sana. Ikachukuliwa na Kibaki, miaka 10 serikali ilikuwa tamu sana kama asali. Ikachukuliwa na Uhuru Muigai Kenyatta Mkikuyu, miaka 10 ikawa tamu zaidi. Ikachukuliwa na Gachagua, miaka 2 ikawa tamu kama ndizi. Wakati ule imepewa kijana wetu ambaye ametoka na mafuta hapo kwa Njuri Ncheke, Mungu akamuinua. Sasa hizi serikali inakuwa ni mbaya. Mtakubali? 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 Sisi tunasema kwamba huu ni wakati wa Meru. Mheshimiwa William Ruto akipata kiti yake 2027, 2032, rais wa nchi yetu ya Kenya atakuwa ni Profesa Kithure. Ulikidewela nebo buru. Tuko serikali.
ya William Ruto na mtoto wetu Kithure Kindiki. Nenda serikali tutam hame tutam hame hame Kithure Kindiki William Ruto tutam muthebura kuruba bawite kundi kia gitongoretwe ni Murangiri na Kathera kitina ruthara kwaria antu a Njuri Ncheke. Mwana wetu twethingia kumaro karambe na Nchenge barianira na Nchege keni kiombe kira aweta kabubani kare ya kamukunika na teri nonto kene taba kyanukanire Kathera noeto noembe Murangiri noimenti ndenge yakore tokanyo membori urakologere Njuri twaro yaro abu ibabetetie tukabatema mpanga tamura leta mbiti na ikamwala wo na no gutukaruha. Nkiripotera Meru TV kuma Garuna nene Njuri Ncheke ntere chenchirombe chanda Muturia wathirinja kagitina kau akari kumagite mbene ni bakadite kira bakuga ni maendeleo maturene bagikatha Raim Daud uri mubunge wa Kishumbunge kia Northimenti ni kwagirithia ugendi gukirukira thondeki barabara ya kuma Irinda wita Kiraria riboti ya Mutugi wa Kiambe. Akari bagite mbene na barani atumiri barabara ya Irinda Kiraria kumira bypass ni bakathite tagarira mubunge Raim Daud niwe kuigwa kirero kiao na kubathondekera barabara yu na kubekera kaburo bakiuga njira jita kurukirikaga. In fact njireje ndini ngwande witness imetumirite na bonda bonda rere rari indhuku kabisa itiragite ka kinya nini lakini thai no kuona njireje ni connected mwanka na Kiraria primary bypass dere na echoka egwata mwanka gite I mean inge majengo aja so itokuga congratulations mheshimiwa tuina change nene mono change ne sana no ntongogira Raimu itete na mporu akaraki uri wakiru imwindio mutune itonete Meru yetu karukite araya mono nzira yetu ture yetu tomba wekiro ni hintu yaki kabros barabatora ku bakayokia mbesa bayekira bakarima boka ibachoka bakuria boka ibachoka bageta bakira mbesa mukone ito ko iri boya gaitu munene wetu eta nambere wo ugategera njireje hakika kinyana batomba gwita skuru bwaga no tutuna skuru nyingi aja tuna kinya secondary lakini daiji iziriba jimbaye tanondo kinyambure akauri ariku uninde kinyantaka nondo bwai njira eje ora eondi standard ntona goko na ikaburos. Haya ndio maendeleo tunasema. Hatutaki mambo ya Facebook na media, social media. Social media haipigi kura. Kura ni maendeleo. Kwa hivyo tunamshukuru sana Honorable Raim Daud kwa kazi ambayo anaendelea kufanya na sisi tuko nyuma yake mpaka sasa. Hata tumecodename ya kwamba he is our long term MP. Nguru kine bakathite tagarira were akuika thirikari nene bakiuga ruterero na thirikari guti maendeleo bombekia kuretera muingi bakiromba riu Meru gwitira kamukinyone okau na serikali kuu ndio inaleta maendeleo. Tunasema Rais Moi alisema kwamba siasa mbaya ni maisha mbaya. Usifikiri ya kwamba utapinga serikali alafu uhitaji maendeleo. Hata mimi binafsi siwezi nikafanya hivyo. Kwa hivyo tunasema ya kwamba Mutuma Ndoithinki hongera sana kwa kufanya kazi na serikali ya William Samoei Ruto pamoja na our excellency the deputy president Professor Abraham Kithure Kindiki. Akeva opposition mantu jaja tutiona lakini tuwe mwira atiri kara thirikari ne nonto euno ina maendeleo nuregiru kinya rais akira ekamba babwe ndibureta ke thirikari kenda mpumba gusukuma maendeleo ndikwenda bukara upinzani kairi lakini tu Meru turenya Mutuma Ndoithinki wetu kara thirikari ne aja ne maendeleo jari utena angi ukona maendeleo nonto thirikari nio ina into beyond na ne gomba gusukuma maendeleo aja Meru no tukinyoko na rami ira ciekiri aja Meru gukurukira Raim na iro tukuga Raim baju turenda kare gitena kiu mongada atu kauga baju tukungania no to boy long term no tungugi tugataka rangi tafadhali tugataka rangi no tubuga ngarangi angai ekeja kwithwa rangi eje na ni kumba gusukuma ojo baju atu musapoti na twenyumeku na tukakugwata njara kinya 2027 turiuga bwetire aja ki thirikari no kwina wareti ndiku na areke wa munyoro utibyo tugaitana ara my friend
na batu tuiba tuta. Kiripotera Meru TV kuma Gitembene gicigo bunge kia Northimenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Tutegere igi siasa cia ndionga ya Rais Ruto urawithirite agikujirwa akirionga Dena Ondena Nthigurune narua arintere cia Ukambani na rerigiri kwithira agikinya katetune ka Amero akiaria MC wa municipality ya igi siasa cia ndionga ya Rais MCA Caleb Mutedia na Kibuko na shumiretie kumeneria kirakuga ni kwa thulwa kwa rutererwa imendi akiuga kaingi Rais William Ruto nonekete kwithira agitantere cia Nyambene. Riboti ya Jeff Wagituma. Caleb Mutedia Kibuko MCA wa municipality noritie President William Ruto kwambiria kuthithia ndiunga ntere cia imenti ndiunga cia maendeleo na kinyankuruki kwija kanisa nentere iji ni kiria ugite kuma mutongeria uju arathurwa atithirite akithithia ndiunga ntere iji kagita ndiko kinyambio ndiunga ndeo gwetu imenti nonto one ria President Ruto atarirwe Adatu itujirire atarirwe 2022, 2023, 2024 na adetu 2025. Ndiunga cia wetia kanisa especially Arambe especially kumeata kanisa kuendelea. Bionthe chithero chirutero rwa gaiti. Na nkugo u tande tribal. Mumeru na bati kumenya that tande tribal it is part of representation. Na naje imenti gwetu tutirona President Ruto ejite kanisa ni nyantu kwenu. So it is a big challenge ke Ruto na CS Muga urorungamirite national government na Kathuri Murungi urorungamirite national government ese ni Tomero ibambi kumeana nde muimenti nyana kwandikwa na President Ruto eja aromba murungu imenti tukuromba murungu wa gaiti mono tugwita Nyambene more than 10 times. Augite bobo nyuma ya ruguto kumira ntuko ya kiumia President William Ruto akethira rintere cia igembe untu nande orotithirite kiara Kathuri Murungi na Minister wa Roje Eric Muga. Ria umithika rintu ria ri cabinet secretary itone Ruto etanao nkurukie meta jana narua Muga cabinet secretary kari tukona President Ruto eta igembe more than meta jangi jana kaja tano nande okay now it is important nujantu bakanisa ne mwibara magu tiaria na no tukabali no ntutu bathure tubaraidya jabate komba kuga President Ruto a time has come you choose a day when you coming to imenti nation rugo tikagitana ga campaigns turuga weje mbere campaign yambia at least nyadri kodurania pastors and bishops bonde ba kanisa chimenti ubodurania at least tuirowina service yemo hapo na tuna kanisa ni tuigwakwa tuna kanisa kwenda Arambe tuna kanisa kwenda the presence of the president of this republic na toka kwenda Murkomen. When we sing this ituje Murkomen na tuma wakeja but tu Murkomen na tumi na Ruto ejite sina nde ndionge wengi Ruto tugetoromba nange na twitinya weturombe murungu joime ntironto tukuromba boga itumono nyara kirikiria mutongeria uju augite migambo eu te kugitania mugongo jwa kaunti ya Meru ende ne uge kumantere mwanya cia kalibaimenti that it is not a tribal country. I'm not trying to be tribal. I'm trying to give the voice ya ntobeto baimenti uraba kombera onbuge nebo bantumite ajantijite kwa ndi Caleb kandi MC wa municipality yake andungamirite nyani kundibira kuigwa bikyariria mantu jau especially kundibira bimete within imenti. Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Kagitina kau mubunge kuru Elizabeth Karambu Kailemia na shumiritie kuria thirikari ya kaunti ya Meru
gushumiria ninge kwethira igitetheria arimi barabature ndwanda na mbeo iri njira ya gukandana na wagibwa irio gatigati ka arimi ba nterecia ndwanda muno igitene ria kiaramo nare auriti thirikari toithingia kwethira ikiailia na ridore daga akariba bare arimi kuma ndwanda Mero. Riboti ya Murithi Waba. Turi gwita wa rutere rwa Gatwe kamurima karabu kwana ara uria kogeta Gatwe na kwina riwa riringi muno wetete njire bwakina na gwetu kwina riwa riringi na inya kimera kira kirareo kia April utoke kiumireo untu ikirunga yetanganire kwa wiki tu kwina mpara na nyatha kwina miunde minene ukuona antu bachumangite kurima utoke inya kiumire no pompempe kira kiumire no kidogo no ngandengu na itumire cia kugana kwa ukagita ka kwina mpara na tiga inya mpara tutina mbeo inya kwanda ende ndirigirwe kwa county kwina mbeo ibeja bari ungariunge nao bakejana kenda arimi no bona ni kagaika kareo ketha bakona bia kuria nkuromba inya thirikari thithima kana inya tundam kana antu ako kuchwirira ruje ja ndungi wategera kwina kiolo ruje ruma na mutu atirukeja ruinge sana rukaurira na unde no tu uti antu aku harvest ruje ro endo uketha kwe antu ara ruje ro mugojo junde roja ukaruonge kwa rombo tethinya imera kana inya urimi Prambo kuria arimi bana Rwanda isietu anko bere iba menye bwega nirio bia inaga ni bira bikura tutikanda empempe ire itumbo kura nao kana irio bire bitumbo kura na bira bitetunika ende mono nkurikana gatana ikwethera na kwina antu bangi betawa extension workers wewe ja kuritana kethe inde kawa bagaitonora kawa gakura urage karomborea uraga chawa na inya na andu anda isietu itukwenda kureterwa antu ba ataalamu kenda batuonie buruburu inya kethe imwe ayo jwetu itubwiri kwa no ayo bwiri kwa ando bwega kenda juma kemera gikega na type iri kono ntu inya moya inya juju na type nyingi na kethe inya imwere itonu mwere na rajoka urajo anda wajoka uma mwere mwingi na inya nkuthoko tetu anda akende tura kwirwa na ratugaikia na inya baraba kwejo tugurira nuntu itweja kugurira brokers bere mwe batugurira bei enkuo thirikari no thithia mibango uria tumba kugurira direct tuka kenda tuona tubecha tu tuinge kenda tumba witethia cio. Riboti ikethera ituike break yetu ya mbere hakiri metha ya Meru TV ogeta kuraya ni tucokerete. Yes, kuja pande hii. Aya kata huku kidogo huku, leta. Ikuje kata pande hii. Peleka huku. Kwani mwisho jackpot? Ni jasa na tatua. Ati jasa? Jasa na tatua. Hebu ngoja nikuje. Kuja. Jansen ni kung'ang'a mnapeleka kwa ile nyumba. Huko. Jaza mfuko na chapa kila nusu saa. Cheza tatua 3 na 10 bob 2 na ushinde jaza bonus ya 10,000 Kenya shillings kila siku. Istoshe, ukicheza na 70 bob au zaidi, utakamua guaranteed bonus ya shilingi 5,000 dakika 30 zijazo. Si hayo tu, jaza keja na home makeover. Jaza parking yako na a brand new tuk-tuk au pikipiki. Hapa ni kujaza na tatua. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150 150. Chagua namba zako 3 za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno
Meru. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1000 na ujaze mfuko na chapa kila nusu saa. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Ni bwega muno nundu bugitana mbere kurumirira amu we ugitwithia nyombe nteto nambari 1 twambiririe na matheta muthuro mungento jwa akari kuma chukainga mang'ombe bakimeneria kira bakuga ni mpangaratano kiri kwewa mautungata ja ugima wagi bwa ndawa mashibitari-ini bakiuria thirikari ya Governor Onesmus Muthomi Njuki gutigira ni kuringa murashi mitaratara ya utungata bwa ugima kiri akari county ya Tharaka Nithi kenda nabo baita kwamukira utungata bwa mashibitari baithire bakibona ningi bakiona ndawa mashibitari-ini. Riboti ya Degara Waiguna. Kamete ya ugima mwere kere thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi etongoreti munini wa mukaririgite wa kamete no mandamu wanja Karuko ne kinyete gicigo munge gachukaga mang'ombe ntereja kibogo wandia magumoni kere wendekire bamoni marakari bakwenda kurotherwa kere masibitari agakari bagenda kwerecerwo chancho bantu agamantu maragaruka gwatuika kamete no kabagakuranira metho na akari They sure majority of muyo na mute kwenda kwero ne no kama kwenda tuko betukia ke documentary mheshimiwa wete ne botuweka ke mkwenda kubetukia. There is a vehicle in fact imefanyiwa in the 2024-2025 ekwenda pesa kwa pending bills ngari yemwe edithe to repair and servicing for more than 6 times na each of them iko na over 80,000. Mute kwenda kwero that no though tukisema mpatiwa document kwa hiyo document mheshimiwa iko kwa hiyo document yako maoni you can't guided by time na nobody guided by fact. Mheshimiwa, you can't say it's wrong. Nataka uende kwa your document. Let me go to that exact page. I don't work with them. Kwa dokiende pia. Orende mheshimiwa natura kuga kwa dokiende pia. Kana kwa dokiende pia. Neuro akaunti ya Central of Tharaka Nithi. Ara kulingana na akari bakiruta maoni mawe bonanite kurega kuganirwa bakiuga baramanyithire obokoni public participation yeno bachereretwe. Sisi wote tuko hapa tumeipata leo asubuhi at 5 ndio hii barua ilipatikana ya public participation. Na mimi nikisema ni kama ilikuwa imefichwa kama bangi. Mungeiruhusu hata kwa website yenu haiko invitation to public participation 2024-2025 ndio mlipea. Na unajua Access to Information Act ya 2016 article 35 Bwana Kireko inasema hii information ya public inafaa itambazwe hata kwa makanisa. Ukiweza ukuwa my MCA peleka tu kwa kanisa watusomee on Sunday and at least best practice, sababu sasa najua Tharaka Nithi tunatengeneza public participation policy. Ningeomba sababu tuko na kitu inaitwa public participation guideline. Hii information inafaa kukuja a minimum 14 days before. Biashara public participation nishongerwe kenda kila mtu imfikie. Tunathe twapanga kurutha public participation tathaini kwamba tithania 1D5 tukaruthira bantu bamwe. Let us go in each one. Wakora ni mugwe tuthie mugwe if it is possible. Otherwise, we must change our criteria. Agaba kiuria kamete no biuria bikoni mo cha dispensary cha Tharaka Nithi wa mona machibitare. Nego mukiaririria muno mauntu ma Kipuga dispensary. Kumari na kurire turatute kuriba dispensary no tiga before twariba kibao riu thaino gutikia turibaga.
na kana igua takwa tukaripaga ri kiuria ni giki tukaripaga through SHA kana cash tukonaga ndawa nontu thaino tuthiicaga muntu akandikirwa guti ndawa nkinya imwe yonekaga niyo personally ni muthie ubo utuku mbirite muntu bo kana ngiokorea ngethira nuthie ukaringa murango ucu mathata mairi ukarigwa kwina watchman apart from ndagitari kwina watchman uririenu maoni makwa mane nkimwira mweshimiwa mara mukathi mukiariria na mwariririe ni gukorwo ini Tharaka Nithi county kwina center imwe na kuri na namba muntu akiringa board of management ino ikwarirwe cia dispensary ri nonto guku ni twathuranite na tumite muno na monaga ni cia ndicobirwe ni cienge ikathurwa ira iko represent mwananchi kana ni ira ikathuragirwa ati nau county level nwe munini wa mukaririgite wa kamite na yogima bamwere mandamu wanja Karuko mwana MC wa Karingani Murethi Gaturo mishantu metu ne kenda ematethia muno at dispensary level thirikari nene ikaomba gucokia mbeca inu in the dispensary cietu ne kenda ciomba gukora visa vitu athie level 4 na level 5 pia wina SHA biru ino twatwa kuribwa ne thirikari nene mbeca inu igacoka gutuika cia gutumika cibitari inu kutha mauntu mara makwendekana cibitari inu tutikubromera process inda asa muno itumikaga ya procurement iria itumaga tukadire mauntu mara ma emergency makwendekana cibitari nondu riu tukugwata autonomy ya gutumira mbeca inu at the source cietu ni ciegwicaga ciena thina muno cia health kugwata mbia nontu wa procurement process na koguo nontu watho nwitikagiriria antu marutha watho wao mbeca iria igacokaga kairi gutethia dispensaries health centers na nkinya level 5 hospitals muge mbeca ino no aitumike ku fence cibitari kugura ndawa mbora tute kuriba ndagitari nontu ndagitari ikaribagwa kuma kuri county government wetaburia mararibagwa na tekuga mbeca ino cionka nicio ikegwica igitumika mugeta county ne bati kuendelea kwa kunenkanira mbia buria maranenkanagera nikendera facility cietu ituika cia gukura magetigo munga gachuka kama ng'ombe ngiribotara Meru TV rieto kambita ndagara waiguna kagitineka aritwa bariro tha rwa December mubunge wa Egebe North Julius Taitumu na uritia ciari kumenyera ana egitenere orira ndigoro yoyori mawe na mauthuku na antu ilia limo baraba kwenda kuteka advantage kana kwinyangia ana bare banini nontu bwa kongereka riboti cia ana kwithira bare na iu ria mapema na ra auritia ciari bagatigira ngugi ya umenyeri arimo na aunjia riboti ya mwandiki wetu Anteto kuma mwirio ywa Embe Mukiri Onkonja mwarimu ngweku watira pastor ngweku pastor kari teke mwarimu kari teke mujumbe kari teke na uri muciari uritera twita parenting kana ya marero ni muyumbe wa Egebe North Julius Taitumu kaita karetarana amwe na ciari ende kaita karotha roranya romieri ile na skuru ingi December na twetete thionkone ende kaita kana uretia ciari bombe kwethera bakimenyerana na bakethea bakibateanilia na thenjeri bangai kana arimo kana kinya atongoria ende bebongwa kabombe kwethera bakioya njukumu irayo kwaria na bona okolamana bonde kenda baraniria na bateke witonye thimetuonere tebui ndi ya thai kwina mieri ile kankwenda kwira aciari betu ituone nafasi ya kwaria nana kinya githo no wita kurima no wita kwethia ungi na kwina changamoto cia dunia mantu njukumwira nene ni akwaria na mwana ora wa mwira ora maiche yari ndite kiao no ya kuthwania hii kifanyika hii itaenda hivi na mno mantu ya kwira for example mauja mapema ira yongo ithina nonto mwanora akatia aure autire muciari ukua anwebele riko au choki riko ringi kurera kayuyu kala kuthomethia kuurira kwarira na bara tukiba banga niwe ngo witethia au no twina thina ya mama mandamukiri na thina nene ni antu gutia responsibility cio kana ngucio watira pastor no kandivaisa ana baku pastor yes akarita ngwekere ai misena na akaeria na eta semina watira mwarimu we ya family yaku watira muyumbe
ukaigua na guru kiuria na tantu bakarau rindi Oriu kinya kiriana ni bakuru kinya bebongwa kaitakara bari misi kabombe kwethea bakimenyera kenda bomba kwethea ni bakuyuri iroto bio na inde tembisembe ya ira ya kwethirana baingi barabarerete kiru king grade 6 amwe na grade 9 baingi bon ni barari na mau na inde bote nto bawikumeria nonto anabani banunu ni boya bakaimenyera bebongwa kenda bomba kwethea ni bakuyuri iroto bio na baitethia kiri muturire yathaigwe na mieri ile kindly kinya bwa anafunzi no ntubuthikira cheni ni mtu naimenyere kinya githe antu bakwira mtu wengwa kwira wengwa kinya security ya njira iria uwe na kinya mantu ya kithonu kwenda kwa ila mwalimu agura cia mwalimu uzanda wanu akwira mwalimu eto agura ithome kenda babira kwenda ndene yai ya maisha wengwa uri muritwa wa secondary uri muritwa wa primary ukathunguthila maisha mantu amwe ya Kenya na bila biatuma ya yabwe irokaria urobati kuria ndikenda ucoka cukuru eku uri muritwa utacoka cukuru uri mama ni mantu agwithikira rikire ga butha zwa kipsea kiki ngikira butha zwa kya ari baba ingi barabutha chabai maternity ward tuntu bawikumiria tukenda wikumiria mtoto itezia nini na mwana no isasawa lakini ti agent tuntu agent itu imenyere aciari ibamenyera na betu ibabarere boya na marero ya meya mieri yetu enyo ile ya ruba Kiripotera Miro TV kumakaelo Antwambo iwande Gembenath beta mukiri onkonja riboti ikethira itumilikilia tukubanganithia kiri metha ya Meru TV kathoshe mwanya ni bwega muno we twetheti nyombe nteto iri negweta kathetuneka Meru kuma kiri ni kiri we na kimoni moni. Thank you very much bita wa kabwe mutharimi nkwendero tukubo bwega.